Ka tahia no ka mutu te hui a ngā tumua ki takirua o te rōpū tōrangapū Māori ki te pirimia. No te haora ka tahia no ka hipa, ka tūtaki ake a tāre ana tūria rātau ko Peter Sharples ko John Key. Ko te kaupapa ko te mahitahi a ngā rōpū e rua i roto i ngā tau e toru e tū mai nei. Me whakawhiti atu tātou i nāianei kia Jasmine Pearson i te whare pāremata. Jasmine. He toru te kaumārima miniti te roa o tēnei hui nui whakaharahara i waenga i ngā tūmuaki o ngā hinara me te Pāti Māori. I te mutunga o tā rātou hui kaore rātou mo te whāki mai, he aha ngā take i kōrerotia e rātou, engari te hanga nei, ka mahitahi anō ngā rōpū e rua i roto i ngā toru tau e haere ake nei. Kua kite kē tātou i tēnei pikitia, engari kua piki ake tō rātou mana i nāianei. I'm hoping that today we're able to be really clear about the relationship, what it will mean for us moving into the future, what gains could be made for our people. He mārama te kite, kei te hiahia te Pāti Māori ki te mahitahi me ngā hinara. He oi ko te pātai, me nā kauru rātau ki roto i tētahi whakaitanga ōkawa ki roto rānei i tētahi atu momo hononga. We've been discussing both what would be the implications of not giving confidence in supply and just entering a memorandum of understanding. Engari ki te kore te Pāti Māori e whakamāro i tana tautoko i ana hinara, ka mahu e pea e tahi o ngā kaupapa nui pēnei i a whānau ora. Ka tāia rānei e tari ana tūria te tuku ki tētahi atu. Probably not. If I'm being really honest, I'd find it difficult. Ki te noho anō rātau hei hoa mahitahi anake, ka whai wāhi rātau ki te whakahē i ngā kaupapa, pērā i te hoko rawa me ngā whakarere kētanga ki te pūnaha pinihana. Those two issues I would not imagine are part of confidence and supply, and that's what we need to find out today. O ti rā ahakoa he aha te huarahi me whai tautoko rātau i te iwi whānui i mua i tā rātau whakatau. Nō reira, me hoki atu te Pāti Māori i nāianei ki a rātau kai tautoko me te pātai me aha rātau. Me tutuki hoki tērā mahi i a rātau i tēnei wiki tonu i runga i te hiahia o te pirimia kia whakatū i tōna kāwanatanga i roto i te wāpoto. Jasmine Pearson i te whanganui ātara, tēnā rawa atu koe.